Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Pierre Sapam. Kurunjari ma'am, I giving Pierre Sapam madunga sina tawgadar video as the advantages of being a cabin crew ko. Haidi cabin crew ma oibagi kuida kana ba phangbaze. Adu karino have the ngasi video sida haizarake aduga first in a harbor cabin crew have say kaino have the khang the missing like the quiz sum care ga haidi mathak ko cha thagien ba waitress ki job ne kai khana bas yoy ba do mainly aduna te in case emergency lag tar ga di haidi moina haidi passenger myam se kan doi ni ko they are trained for that haidi moi adi damak ta train to bane ba aduna cabin crew are there for safety and security. Cabin crew ne lai se passenger ki safety and security ki damakta ni aduga hana seasonable word air hostess se huzik season adre duna huzik yari ki di air hostess haina haibiranu mingonda or season biranu haidi updated version haidi updated oiba word thi cabin crew na haibiu ko cabin crew na ma'am na khangnarabani na dum cabin crew na haibiu air hostess haibiganu ko adudang haijaninge aduga video se haurase ma'am ko first point ta kaino haibida ko free of cost traveling haidi akoina travel to ise free da ngatane haidi akoina company gi kani thabak tawrabani na as a cabin crew oramni na akoina passenger pu da akoisu yarabani na akoi gi ticket yaude ko haidi free da travel to bane duna akoina koining balam koiba phang india manung gi oi targa di akoi india gi mafam ma'am haidi akoina chatriba khangriba ma'am uba phange do international gi oi targa di international gi lam mayam ko countries mayam uba phange ko dunia dui kana ba hai bo ga ai ahan begi YouTube vlog sing do haidi to anamba travel vlog ngatane ba duna adugu madu yengbi taraga di dum khangbiram gani haidi adu mayam sing do aina pairu balam dugi ko layover leiba kan da aina namhokhi ba travel vlog ngatane aduga aina angang oringai dagi chatkani khanda ba haidi angang oringai dagi dum dream torp destinations mayam do ai huzik paiba phange ko hai sigi job sigi mateng na ko kanagumba traveling yam pamba haidi lam ano explore to ba yam pamba mi oi targa di sigi job se dum yam chap chanare hainingi ko ina aduga second point ta kaino habida sigi job sigi kana ba haibu meeting new people adegi experiencing new traditions cultures and religions ko haidi sigi job sigi mateng na nang mi anova thengnarakani adegi nang anova culture anova tradition aduga different kind of religion ko gi mi myam thengnarakani ko adu da sunata na khoi flight manung da su haidi khoi crew masen ju haidi leida haidi ato to religion dagi oi be yawe crew masen da su yamna kai haini diversify oi bodo adigi passenger su makhal myam lakani all over the world aduna nang passenger myam thengnarakani moi experience myam ko aduna adu myam do haidi learn to phange ba dugo mayam degi lam atop koi tari lam dugi culture lam dugi tradition leidana lam dugi chatna bi haidi loimak keno to phang khang ba phange ba aduna hena explore to ning tar ga di ko aduna adu leire dugi kana babu third suba point dana free accommodation and meal ko akoina international flight paiba kan or any domestic ta su khoi india manung da lam ama atokpa da dum paiba kan da khoi layover lai tar ga di ko hotel da dum lehali ko hotel 3-star hotel 4-star hotel or 5-star even 5-star hotel da su lehen be awi depend ko ando anamba di 5-star or 4-star da number lehali ko adugum hotel achau chau da laiba phang bai je obviously nang na sai pisa na de dugi hotel do book tawbagi capacity di aingonda di laite haidi ai middle class family then ai di afford to banga moi seng na haizarabada haidi ai sai pisa ni dai kisu afford to banga moi but nang na cabin crew oiramni na company na pibani na company na 5-star 4-star hotel da dum lehelabani na dugi nungai ba ma leire ko do hotel da leiba suna leiba bi oi ba suna ta na meal su yawi ko khoi gi chana thakna bu su free ngatane do na it's a win-win situation ko haidi traveling bi su free adegi chana thakna bai su free life am su haidi perfect tare fourth point ta kaino have the you become more independent haidi nang amuke hen independent ore ko taseng na harbada ai ahan ba yum dagi delhi han bala pa kan da ai cabin crew oi bise pam jare dur su taseng no oi ni di khan gi de ko adi wari do ai nong ma ai cabin crew ore pe video ai phajana share tawrage do briefly hire ba do ko ahan ba ai Manipuri dagi Delhi lakpa kan dai se kai tawdino khangde ba haidi yamna lost oi bodo haidi yum dagi ahan ma pan baina Delhi ko city sida lakpa kan je yam thina tongan bodo aduna ahan ba lakpa kan da kai tawdino kamai tawdino khangde it's very new ko haidi yum dagi ahan ba baina tholak pa hai bodo aduna
adapt tawbudi yam wai dorsu nang aduga kona ina sumaina interview piraga khalla matung daina sigi job se haurakanda haidi itonda leraga itonda chak thongjaraga haidi laidana haidi thabak nangnaba chatpa aduga kona flight paiba haurakanda halaga laidana adum isagi chak thongja khochaba tawbudo haidi isana loin tawbudo aduna sigi thabak sina nangse adum ke hani independent oheleba hani mingonda depend tawhandeba adu nang family ga lay sida family ga lay boi tardi phayodor so khoi am lay tamni nei tonda loi hotna badina obviously ai gi damakta di learning experience neba aduna thad independent oi ba haije nang on su yamna proud feel torakani ke no habdi nang yamna family gi marakta leraga mi mayamna ke kushalaga laiba lairamaga haidi daklauna na tonda leraga na tonda ngamna ba torakpado nang adum proud feel torakani duna independent oi base sizu yamna important oi ko duga sigi job sina ingon da kamai independent oi bado oi ohen bano habdo phazana takpi ko aduna sigi job sisu dum haidi independent oi ba pamba haidi mingona depend to ba pam da ba mi singi da makti sigi job sisu dum kani ko aduga next fifth oi ba point ta kaino haiba kanda akhoi gi crew discount pi ko discount yam phange haidi duty free or any airport ta ko duty free the or airport ta khoi crew singi discount adum phangega khoi crew id utarga di ke hani pot leiba kanda dum 10% 5% or percent ti khangdre chap chawa moi gi lei ko adu tarju anamba keno da di number discount yam phange duna nungai ko duga flight ai haiba ka flight ki ticket ta discount phange ko discount phang ba hai je mina di hai ko mina de ngon da hange che noi gi do family travel free oi bra na friends imanabi sing do free oi bra do free oi bra na free oi base ai family khatane ba haidi ai mama papa ai ichena ko inau pa inau pi aduga ai khata do free natte ba free hai ja khune tax khata pay tau doine ba hangabra paisa di pi da ba de tax ti pay tau doine but hoi discounted ti oi ba haidi pra free di oi de discounted price ni but still mi khuding makinate ai sa gi family members ko adu singi damak tani ate friends ate relatives cousins kanam yaw de ko kanam pi de du ba aduga 6 point ta kaino haibada sigi job se monotonous oideba haidi same jaga da chatlaga haidi like the repetition to budo haidi adugumba job na teba sigi job se am challenging way kai haibada every day is a new day ko da nang anoba crew thingnarakani anoba jaga chalakani anoba passenger thingnarakani duna sigi job sigi di dum lei haidana haidi adum anoba haidi dum laebu ko aduna adu leire next 7 point ta kaino have the salary se dum cabin crew ki job se as compared to other ke hani jobs ko haidi 12 pass qualification da sing bai mo na logri 12 pass to bo mi sing de lowi ko duna 12 pass ama oraga ke hani qualification 12 pass oraga to bo thabak oi tar ga sugo tolop ti yam yame hai tar ko sigi job si da sigi job sina pi se aduna salary gi matang se dum akhoi gi fix oi ba kem leite haidi leidana akhoi gi si chap chaba tha khuding si phangani ha ba leite ba khoina pairuba pung masing khar lei ko pairuba pung aduga khoina layover leikhi ba du myam no pullaga tongan na dum phange hai tare ko aduna chap chaba kem leite akhoi gi job si da dum di haininge nang pai yam pai kha yam phange yam pai da yam phangre duna nasa section ba haidi nasa na handa ba duga yai flight toine pai tar ga di dum nang phazana tolop chawna dum phangi aduna tragadi sungphang phang da bu yawe adunga sige de video se sida dum losinjarage mayam video se yengaga nungaram gani hana khalle points mayam du sudum khangbiram gani havena khalle aduna quarantine ma zu oi bani na mayam yumda dum safe oina na de ektan leram gani haina zu khalle aduna mayam na de ektan lebiyo aduga agi next ki video thagat pada disadvantages of being a cabin crew thagat pada amka thengnar se mayam adudi till then take care and bye bye